Kini kedai ke All India Radio Shillong, ke khubor ban puli da ilus atas im. Kini kilong kimat bekongsan jong ke khubor. Ajingkran ulat ke Jela Meghalaya utatha gata roy, ha kesengi basdang ke dorbar mang tengka, hayang dorbar tauan hinin kesengi. Inshim jing smai ujak desh mukhi menta kesengi kumulat jong ke Jela Mizoram, hadian ke jing nokam ukumanam Raja Sekaran. Bat la rakhia yak International Women's Day hinin kesengi ha Meghalaya ringkat bat kepertai barok kawai. Ka dorbar mang tengka jong ke sorka Meghalaya kala sedang hinin kesengi bat kan kut hadu ke arpau tarik mentau benai. Ulat ke Jela utatha gata roy ula ai ke jingkran hakani ke dorbar wat apedeng ke jing bomdon ki dukhat jong kaliang persya ki balapan pau ya ke jing so persya jong ki halot rukerwo ba ulat ho persya ya ki nong Kashmir. Ha ke jingkran jong ulat ulaong ba ke sorkar kala treshitom ban kentiu ya ke jing start bat ru ya ki kambaya day bat ke science bat wanra ya ke rukom ti doyong ka ban kta ne pinjulor ya ke mariang. Ha ke day bat ke jing long jing man hapok ke Jela ulat ulaong ba ke Jela ka long ke besuk basan habaro kiliang. Halor ke jing ka japut ulaong ba ya ki jaka badon hapedeng ke jing ka japut bat ke Assam lapahara bat pet perman bha. Ke sorkar kan sabuk ru Artli Professional College kawai ha Shillong bat kawai hatura. Hapok ke Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan. Ke sorkar kalawan ra'ru ya ke Meghalaya Lok Ayukta Amendment Bill Arhajar Khatkhandai bat ya ke kaipot jong ke Committee on Public Undertakings. Ya ke mang tengka nsapelat ha ke arpa tarik mentau benai. Ulat jong ke Jela Mizoram ukumanam Raja Sekaran ula ikno eka kam jong uhnin kasi. Presiden Ramnath Kovind ru ula pediang ya kini ke jing ikno kam jong Raja Sekaran bat ula thung yojak deshmukhi kumulat ke Jela Mizoram nalor ba ubat ru ya ke kam kumulat jong ke Jela Assam tat hadu bat ndapen bet thamai da kumai pan. Ya ujak deshmukhi in pensmai menta kesengi hakapor katwei beji menstep. Keseng Kongres kepadon hakal yang persya haki yang dorbar thawan jong ke Meghalaya kalapem banlet syaka dorbar hnin kesengi hakapor ba ulat ke Jela utatha gata roy ula aya ke jingkren jong kum kadak ban persya halo ukurwo ba ulat ho persya yaki nong Kashmir hadien ke jingja hakakat South tarik ubanai rempang baladem hakabai ke CRPF ke India kila duai la ke jingim haka jing penbetai bom ke Iran ke Pakistan ha Pulwama ha Jammu bat Kashmir. Unoy alam kaliang persya Dr. Mukul Sangma ulaong bawa menteri rang badu ula day banweng no ya ulan nakakam ba ubat hadin ba ula benrap bat kersyan ya ke jing tho jong wei uhe sipai bala syong thaj persya ya kinong Kashmir. Menteri rang ba Konrad ke Sangma pat ulaong ba ke jing le jong ke Kongres ban amwan syake yang dorbar ban srap ya ke jing kran ulan kalong ke bom ya ham bat bom syongnya. Unong mekhamat syake yang dorbar thawan Lok Sabha ne Meghalaya uba Vincent H. Pala hinin kesengi ula play ya ke District Kisan Mela Arhajar Khatkhandai bala penlong dok office jong Project Director Agricultural Technology Management Agency Southwest Khasi Hills halor kapang increasing farmers income through latest agricultural technologies ha maukaran. Habakren hakajingalang uba pala ulaong bakajing penlong yakum kane kamela ka plela ikinong rep kinong thi bat kiwei bakin yamir bat ya phlujing mut paramaki halor kumno banang penbha bat kantiu yak rep kareng bat ru kumno ban song bat penya yo yakimarem. Kumba kajing thmu jong ka sorkar kalong amtang hakajing penmi yo marem hendrai bande bat penya yo ru ya u kumta ula ajing mut yakinong rep bakin pendon kam yak portal ne ka website ne WhatsApp bat kiwe de kijing start technology nakabanta ban penya yo yakimar jomki. Kani kedek All India Radio Shillong kabawan lam shapi yakakubor. Why do we think that daughters are less than others? Today, our daughters are making a name for themselves. Space or earth, water or sky. There's no place where our daughters haven't written our nation's name in golden letters. Had we deprived them of education, their future would be confined to the kitchens and we would be deprived of success. Sports
Science, arts, politics, every field has seen them flying the flag high because our daughters are strong as the mountains and even they have the right to education. Valuing our daughters is our country's pride. Beti Bachao, Beti Padhao. Issued in public interest by Ministry of Women and Child Development. Nak All India Radio Shillong in Beteng Biang Bat Kakubor. Yak International Women's Day, nekasngi bakirpang nakbanta ki kentay bat longkumi hashitalop kapertay la rakhe nin kasngi, bat kapang jong kajing rakhe kalong, think equal, build smart, innovate for change. Kajing temu jong kani kapang kalong, ban kinjo sya kajing yalong marankan, da kababo iki kambale de ki longkumi ne kena kentay kum kabakong san bat kabakraw na pedeng ki kambaro. President Ramnath Kovind ulapha kijing ai khublei shabaro kinong shongshnong bat khamtam shakikun kan thai jong kari India ki balawan ra nam bat buram yakari lengba kijing job jongki Hamegalia la rakhe yakani kasngi da kijing mare balatep kumka run for 9 kaba kijing thmu jongka kalong banweng yakajing nyoben yakaim hak jongki imlang salang yakajing long kan thai Lakawe yakalama jong kajing sedang kajing amare da ke Deputy Commissioner jong ke East Khasi Hills District ikong Matsiudor wa Nongpri ha Shillong. Lapenlong yakani ke program da ke 9 movement rengkat kajing snok tilang bat ke JCI India. Ha Southwest Khasi Hills District ru la raki yak International Women's Day ha ke shnong nonglang kabahajan maukerwan ha ka ba u Extra Assistant Commissioner jong ke district uba LK Dingdo ulalong ukongsan. Haba ajing kren ha kajing lang uba ding do ulong baka kentai ka don la ka benta ban le iki kambala binshet halor jongka bat ka dai ban pendep ya kita da ka ba pendan kam hok ya la ka bor bat ka jing shampang ula kren ru shapang ki an bat ki hok bala pentrai kam na ka benta ban yada ya ki kentai ba ula kentu ya ki bakin pendan kam ya ki ni haba ki sha thombor nengat ha ki nu ki kam man persha ya ka longren yeng jongki Kajing rakhe ya kaleng khusnam banengkong jong ka pushan abiyan ka program na kabantaban pinbhay kajing ba bataymet na kabanta ki longkmi ba armet bat badang aibun bat na kabanta ki khna ki ba po anrusnam karta ka balatep kum ka pushan pakwara kalasdang hnen kasi bat kan kut hado ka arpho artarik menta ubnai Laple ya kajing rakhe da ikong ti Kharbamon, Head of Department Jongka English and Foreign Language University Shillong, haka Office Jongka Directorate of Social Welfare Shillong. Habakren haka jingalang ikong ti Kharbamon ilong bakalong kabasngaw day ban rakhe ya kapushan abiyan kum shibanta jongka jing rakhe ya kasngi bakarpang jongki kintay bat kilong kami hashitalop kaparthay namar ki kintay bat kilong kami kide ke badan ke jingkit khli nakabanta ka bhaka miat jongka yeng kasem bat ke imlang salang Ilapin ken maru bakalong ka badan kam ban alit papet haki doktor ya laka kwet ka kya bat ban bam ya ki jing bam bataymen Ya ka pushan mela lapen long ru hanong stone hakaba UBDO jong ka mot hat raishan CNRD block uba FM Karsente ula ai ka jingkren halo ka jingdon kam jong ki kenthai bat long kme ba armet ban sumar bhai ka kwet ka kya bat ru ban bam ki jing bam bataymen bat kumjo ki khna rit ru ki de ban byang ki jing bam batay khnang ba ken long ki ba kwet ba kya Ka Office Jong District Medical and Health Officer East Khasi Hills Shillong kan penlong ya kicing aidawai polio hapo ke Intensified Pulse Polio Immunization Program IPPI araja khat khandai haga khatwei tarik menta ubnai nadu kapor khandai beje min step hadu saubaje janmit haki jaka bala penbet habaro kawei ke district but in penbot da kicing let rung yeng haga khatar bat khatlai tarik menta ubnai Kumta la kentu iki kimi kikpa bakin yalam iki khonjongki kiba sans nem shapo shekijaka aidawai bala penben hakidong bat kentot baper kijing thmu jong ka program kalong banrat dingkhong ya kijing pang poliomyelitis hapo kajilla U District Election Officer Jongka West Khasi Hills District uba tilingwa hakijing ajing hikai minnin kasngi ula okentu yakitanat sorkar bat ki public sector undertaking hapo West Khasi Hills District bakin long ki balapen kre na kabantak election Lok Sabha kabanwan
Uba S Wajri EAC katunat election ula batai benya hador ka benta bat ka kamram jeng election cell bapher dak bapen shairu yak jing kala bat kandon bathamai balawan ra dak election commission jongkari India. Uba Wajri ula pentip ru syapang kejing pinmi yaka app the new citizen vigil yaka ba pentrekam hakanik election. Haka program ajing hikai ke belalong Hanoston West Khasi Hills UBDO ba CPU maukon ula pensyai halor ki kendon bapher ke biadai ba kejing penken yaka model code of conduct. Katu ko kubor kalakut nak All India Radio Shillong haka pop rabajing inya soba ke Daily Station nakabanta ki kubor.